Da li ste se ikada zapitali zašto nekome rasad paradajza, paprike i krastavca bude jak, zelen i debeo, a nekome se izduži, požuti i propadne još dok je mali? Danas vam pokazujem kada i kako pravilno sijati sjeme paradajza, paprike i krastavca, ali pazite, na samom kraju otkrivam jednu malu tajnu koju rijetki koriste, a pravi ogromnu razliku u rastu mladih biljaka. Zato ostanite do kraja. Pozivamo vas da se pretplatite na naš kanal i da lajkujete ovaj video, jer ako želite sami uzgojiti organsko povrće, ovo je kanal za vas. Hvala vam na tome. Sijanje počinje u pravo vrijeme. Paradajz i paprika se siju ranije jer im treba više vremena da ojačaju. Idealno je krajem zime ili početkom proljeća u zavisnosti od temperature prostora. Krastavac se sije kasnije jer on brzo raste i ne voli dugo stajati u malim posudama. Ako se posije prerano, lako se izduži i oslabi. Sjeme se sije u čiste male kontejnere ili čašice sa rupicama na dnu. Zemlja treba biti rahla, lagana i blago vlažna, nikako mokra. Sjeme paradajza i paprike se stavlja plitko, tek da ga zemlja lagano prekrije, dok se krastavac sije malo dublje jer ima krupnije sjeme. Nakon sijanja, zemlju samo lagano pritisnite prstima i poprskajte vodom. Posude stavite na toplo i svjetlo mjesto, ali bez direktnog sunca dok sjeme ne nikne. Prve dane je važnije toplina nego sunce, a kasnije svjetlo postaje ključno da se rasad ne izduži. Zalijevanje treba biti umjereno. Previše vode je najveći neprijatelj mladog rasada. Bolje je malo suše nego stalno mokra zemlja. Kada se pojave prvi pravi listovi, tada znate da ste na dobrom putu. A sada, kako sam i obećala, tajna na samom kraju. Prije sijanja zemlju pomiješajte sa jednom kašikom kukuruznog brašna. To prirodno hrani korisne mikroorganizme u zemlji, poboljšava strukturu supstrata i pomaže mladim biljkama da razviju jači korijen. Rezultat su deblje stabljike, tamno-zeleni listovi i zdrav rasad bez hemije. Ako vam je ovaj savjet koristan, lupite like, zapratite kanal i podijelite video sa nekim ko ove godine planira dobar i zdrav vrt. Vidimo se u sljedećem videu, jer kod nas priroda uvijek ima još jednu tajnu.